guys, Hebel Abel Koloino Koinai Bini Nangkuk Koplang Yafadari Baki. Please sir. Tao nó kesang mas saya sopai dulu. Sokai mana ka? Tao sopai yo, mai tice kesang kok kado. Semua pertan sokai jero. Belai hambai. Enggak tahu sih wasan nang asung lagi tunggu. Ini nih oh Pandawa manca ke mana nih bagai? Nur kena ha. Apa nih bagai yang? Alai dah hambai dan ini musuh. Oh. Bro. Mothani. Enggak Borong sih no. sana masih. Bisa saya Thangmon thanggai. All Tripura Artist Association. Tai All Tripura Tripasa PS System. Nomor aja Bromo. Kor Tai orang kerja tunggu sini. Ang yang tong le. All Tripura Artist Association ni Presiden. Oke, mohon guys, Pak ini friends. Sini macam minggu Ani mana new herens tahu. PS System Association ni Tangpang. Hah? Enggak subscribe aja. Secretary Ayo. yang pertama Yang nama. saya manjak pakai sini buku Borom Ganangze Masanti Osmata Tripura Lakan malah ini Kayak gini corak kesen imbali bawa matangkan Tayo oros narwai kotor ya narwai okra bisa wi manjak pakai sini UNCC Tripura sini kok kena aja dong saya biasa sudah lain yang ngomong sih itu sawan dong officiating sengdak sok aja korit asset manager sini Omonjit Singh bonago belai ke hambai tayo orang manjak painai joto takut tay buksom tay media person tay joto tini masanai besamai ramo ani kami hamjak ma yakaro ada dah isi sakok sana nih oh jora mana belai kena tong togo tay orang cari kau nasi kenapa aja sini kini nih ko but hamam ka kesang mana tong kuliah dehซึ่งbahai ke tinang ni jati memang na bahai mah tong ada kong ka kong ka kuliah di siniซึ่ง mana sapi nó semua sudah kan kai sapi tamak kai namun buat tinang ni saat di program sih karena cinta pada hojo onek nang mana ini bagai kai ini bagai cinta sini mana onek nang รื่องserang mana eba education buat ini kaisa sapiซึ่ง education เจ้าสักใครเนี่ยพันธุ์ blog manaใครมันนี่ไมค์กรอบตกเลยแกก็กรอบมาซึกมันในเคลียร์ยังทั้งวัน sini mokol การมันbagai normal nak kerson tak mokol lu ya kan senghi mai ya yang kok gang kayak koroksa mokol lu ya kana bono lama punung nai bagi tai koroksa mokol nungai borok nango bono ti himna ni bagai amu ni bagai sini simung eba education nong kangkai mokol eba saki baiseng bono compare khai mano ke ang judi mokol lu ya kangkai tai koroksa tak punang bagi ke lama punung nai tai koroksa tak punang bagi ke cuba nai amu ni bagai ang sesekan mokol lu nang nai ang sesekan sinani nang nai Mungkin tabuk seng sini siklarok, bas sini bersabutui cerai rok seng pore layo. yang kok soto no samung kesam Ya sini apore man yang kah? Je academic side CBC. Sudah sertifikat ni bagi seng pore layo. enggak yang kok tabuk kisah Sini bagi seng pore ya, hari pore ya sini borok dok. mana estetok nggak kisah Sertifikat mana ni bagi? sini Aku CBC seng pore. nangkung mana kok Sini ibal knowledge ni bagi pore. salah jalan yang ke Dengan tamu. tabung bayi toni kira nai teh malah ya nai Tabuk rom di rom dusuri pun lap gede. tabuk program mau dipincana nai jauhซึ่งsiapa nih responsibility? Aku nih bagai takuro bukuro padi.ซึ่งช่วยเส้นหลังมองหิ้งเลยนะสิ่งต่อไปนะคุณ Hello guys. Desa nama Sumera. Kamera sini deh. Kalau deskripsi sama link riwan nama sama nih. yang kena dia orang Hah? orang kena dia kan bohong beg lah sangat sore ini aku kaisa kasih aku kaisa kasih bohong beg lah saya ini Naidi, program ya tinang ni sate program mengai tong mana yang beri rok ni kosmetik rok onek man thogo The theme of this event, hah as it said, oh save your life.
You are the Tam nang future, na kana ne. future of this country. Torit kana hi And I torit. must say, it is a really clarion call to the youth of this generation. Ha? A section of the youth Selarong who ni has bagi otherwise a bright selarong ni bagi future ke sana sini te kun is really the future of this country. Is little bit diverting from their goal. They are losing their interest, what they are supposed to do. They are getting addicted and losing their future. The drug is the biggest. The drug addiction has become a major costing state that has been running on right for decades. Sini to And sun to now phai lai ka oro ade da. there is an urgent need to put an end to it. Sing sim nai na. In India, drug abuse comprises narcotics, sedatives, and stimulants. Opium and heroin are example of the same. A drug addict loses his control mind, engage in activities that is considered to be illegal. And addiction can have adverse effect on their moods and their life. Now, what are the way to keep our youth out of this? Sing ta khai to mane amo sin mukhang mang nai do. Sin The ro ma main sin ja kare sini. is the artistic. Sing ko boro katal toy hai biya. The sitting dignity on the dice they are organizing Just bang katal na hanai sing. to create awareness among the youth Ta for ko gang ka je kon ja block khajan bagi thang gang ga ja ko kaisa mane aing di planning khai nai planning khai ya ja kan borok bai sini nai. Ore te katal to nai ade ma khai nai. Tam ni ke sin mukhang mang te. like music, sport, and other YouTube rock si mind mukhang no la si ja and kana. body, healthy and other activities. Sin mukhang phai yo ke Youth of the Tripura are very talented. Most of them are excellent musicians. You can heard the name of Shri S.D. Burman, R.D. Burman, who are the son of this soil. Recently, you see in sports, State kana thang na lagi na kita. Madam Kok saya Deepika to Mata. sini mohon ke. You can imagine in such a small state, she has represented Olympics. You can think of the caliber of Bipul Kumar Devji has continuously supporting for this Make in India program. I hope talent of the youth of the Tripura will be motivated to follow them and to make the country proud to be educating themselves as an artist, a musician, an engineer and doctor, a sportsman, and make the state and the country proud to be. Thank you very much. Jai Hind. Pai sao là hai bên space. Ang sudah di baik lah hewan no. Thank you very much, sirs, for your valuable speech. Galeno Haksani Hamba Yafaru, Chini Narwai, Okra, Chengserai Narwai do. Chini Tripurani, ONG Chini, Sir Amarjit Singh Birdi, GGM Asset Manager Office Tini Osarno, Bilina Kukmani, Koklani, Baki. United we strength, divided we fall.